یکبون هنرمندک نافداره و لباجار آمده دجی ده پیواجوی آشتیه ده جا آلمانیه و گریا و خواست لباکور کردستان بجیب به او بکچا خود دلباره تم بکردی داخفه لی بگازنجه لوره لعامده کسین که بزاروک خورا بکردی داخفن گلک کیما هم زختا لسر زمان کردی و هم جی خمساریا کردین باکور آل همبری زمان و صادقه که زمان کردی بر بمر نوا بچه لدياربكر مخابن قالك زحمت جو مروف كسي جو كردي داخل ببينه مروف تاني دكار لجوندا والبازار وزبيجم وجو كردي بوي زمان فقيرة يعني يا جز بيجم ايه جندية الوقت قلت الدكابة باجارت قالك زحمت قلت او زمان بيدا بك ببينه مخابن نفشا نه هیچ نزانه لباجار آمده 115 دبستان تایبت و کولج هنه دهیلا قانونی ده تو آستانگیل پیشیا درس کردی یا هلبجیر تو نه لیدگل ویا کجی لعامده تنه لکولج که تایبت درس کردی تداین اوتا اسیمیلاسyon felaketeki mezene li pêşiya me li vê derê esas ya ku em jê wîjdanen berpirsyarên ev e. Yani gerek Kürt, civata Kurda, entelijansiya Kurda, siyasetta Kurda mutlak surette sadîset Kurdize bibe û fahm û feraseta Kurdîtiyê pêşxîne. Mixabin civata me sadîset mesela Kurdî de, zimanê Kurdî de xemsar e. پشتی کل باکور پیواجوی آشتی و چارەسەری جهولی رابو دهیل خود درکتنا لزمان کردی دجی لاوازیه کی درکته هولی لوره به دهان سازی و دزگین کردی براوش آوارتره هاتن گرتن تشتا مایی تنل دبستانه که طایبت درسه که هلبجیره اولی زارو گوه کب کرمانجیرا روبرو دبن دترسن مخابن یا ایکو قط نظام جبنی نظامن دترسن ترس وارا چیدوه وقت زمانه که بیانی تیجوارا ایکو قط جبنی نزانن اول ناخوازن دبن ام ناخوازن و درسات ببینن جمرا زورته دجواره لدورا پر کیفاوانج درسیراته لتکانه کالجا کو بکردی درس کردی تداین زاروک داخواز زده کرنا درس زمان کردی دکن او دخوازن کردی د نوا جواک دا بلاو و لدبستان انجی به زمان پروردهیه دخوازم درس کردی زده به yani az dixwazim dersa Kurdî li hemû mektebada hebe û hefte 5 rojî dersa Kurdî hebe. Ez dersa Kurdî pir ez dikim, pir dixwazim, pir xweş e dersa Kurdî. Ez dersa Kurdî û futbol ez dikim. Li gorî psîkologan gelek malbatên Kurd ji tirsa ku dê zarokên wan dereng bi Tirkî hîn bibin û di dersên xwe de lawaz bibin, naxwazin zarokên wan Kurdî hîn bibe. Lê pisporên ziman bereva jî vê yekê dibêjin. Zarokên ku zimanê dayîka xwe baş dizanin, dikarin zimanekê din jî baştir hîn bibin û di dersan de jî serkeftîtir bibin. Maşallah deka Rûda Amed.